Cek mana ya Didi? Cek mana ya Didi ya? Gitu meren. Apa kabar Aidan? Baik-baik wae. Jing sidan deka mana? Kuning dadari yo. Urang geus neangan ka cek dam. Aing we atuh. Biasa we atuh. Mending ngegas-ngegas teuing sing dek gelut. Aing teu ngilu-ngilu ya, aing teu ngilu-ngilu ya. Masih kuat lu? Lu kalau berani sama gua aja. Emang lu udah kuat? Apa takut mati tanah? Bocil kapanggih. Panik lah masa enggak. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.